Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka hanyotrap achik National Movement Singkmi, haka hanyotarik urumpang arja arpasan kilalet banyukendu yu Chief Engineer jong katanat MECL, banpan jing syai halur ke jing yu pentrei ke Star Infratech ke company na barjela, ya ke project Revamp Distribution Sector Scheme, balabai tingka da ke sorkar pedeng. Haba keren chikinong thok kubor usamla bawan nong sit, ulaong bakasing kadap da ke jing sngodiaw bantip na UCE, ubapet ya ke project, Bakatika company ka yo ban pentre ka project kham na penbiang ki kot kisla bat penramru e katanat MECL kabala aikam ya katika company kham da khot ki trai jela ki bade ki khasi shu ule thuru banagalyang ka seng kala batha UCE ban pen sangi no shi sendan ya katika company tat hadu bakan penbiang shwai ki kot kisla balada kamla ka seng kadawa ban khot tender da ka wei bat ai ban tre da ki khasi usamla bawan nong sit ule thu Bayak ke project la pentrei hakaleng gejela kum hajantia bala pentrei daki khasi ha East Khasi Hills ba pentrei ka company banabar ha South West Khasi Hills bat haribhoy tahali ka jamit mota nakalang kaseng HDM hi pro kuai ling bak HDM total body takada ko juma jungi ni po MECL po lumjung sai padik headquarter ni po lumjung sai takada plong kaseng HDM hi kum gino elam bat kum kit khot udat bereu kada plong ni wana ni po MECL bani kedu yu Chief Engineer beripet jak project jong kada adi assess project takada plongi wani kolong ba kadi project kadi ka adi assess project kabon po central scheme project takada kolong jwa jing ini kolong ba wan wa jing pensai nakalang menikendu yu chief engineer jong kada MECL beripet jak project jadi ka adi assess project kajing wajing kolong pensai ba ngiwan kili ba nakalang kani ka MECL ka habaka ai tandar ya kani company Kala kasang iko mantep ba kali ko pri ke bawah nabar kadon ko sa babiang te habang wan kedu ban chief engineer jong ni ka MECL abadi ni project adi assess project te kali company kateng ka Star Infratech firm company kali nabar jong ka jala megaliahi te kadaw pelong ngi ba menta pa kadaw pa persnulingo ngi kinong ilam jong kaseng habang kendu ban ni chief engineer jong ni ka MECL badi baik badi project habang ina syong ban seriatai ban keren halo ni project ba kumno ba nakanya kan di MECL ka ai tandar ni ka aikam ya kani company ke banabar ba haba kiwan ki haba kino company kino beri banabar jung haba kiwan trace ni ka jala jungi nakanya juki stu sai bakini biang ku sa biang kum collaboration coordination haba kiwan trace ni jala jungi tapi bagi kamba nakanya jungi ngalai kan buat chief engineer ngi panjing pisai bangi pan ka jing sai no jungi ngi kliu ba ada haba PI kani ka project ka PI tandar ya kani kakam cha kani company tingi ko bantep ba hatu kani company ka don em ko sak babiang bat ka pensisan yang ba kani ka company kalau qualified bantre ni kam ba kadon em kita nation collaboration khamtam haba bantre da jungi nakalang ju uang ba ipor yang ni ba kat hari ka tu reski ka yang ni banyak keren ba kan pensisa ya kata ko isla kani company tingi susai ba kani ka susai ba ni kapor ba nakalang jong ni ka MECL haba ka ai project haba ai ni ka scheme mentrai ni ka company ni susai ba kani company kam dan yang ko sa babiang ni susai ba kam dan ko sa babiang kum ka television liberation kam dan ki ko babiang wala ka sen hani singi kan yung ba pidim sengi swai ni kam ni project tat hadu ba on the penbiang ko sa babiang ti sala ban ketri biang ni ban tang biang ni kam jong ni ka project badi admin scheme tingi kawai lu ni pensai sa chief engineer bagiong ba pitip ba hajala jungi sibun ba ki pardok pasam jungi kamtam po is kapo ni kapo kasir jungi sibun ba ki pardok pasam jungi ki rurang ba ki lala betre ni kamtam habadi bani project hoi ngai kiling yang ba kidon ka tunut kirang ba ki lala betre ni kam rei posi pat kalong ke ba ka ba event ban ni kasir jungi ba ada ki wan ki project nabar wan ki project ki bahe na po central scheme ban ki try jala jungi ki do isam jungi kim jo hok ya kam trai re ban ki chap ban nek kita ki pri na ba kam tam ki bar jala ki wan trai ne kam po jala jungi tham ki sa babiang tengiong ba lada kimla man biang ko sa babiang ya di company bakang no kadang juang ba tong ko matang la khang ni company pangan sige sam trai ni ka scheme teman kadang jungi ru ngila karpat jur bangla marap jur uba pidei ban chap swa no swa kasi jungi ba kasih jungi lala te menteri kam po jala jungi ade kam slop hakam lan hakam bantai jiking bantai ki yin bantai project ba phe wat ki bri jala jungi lala habang ki pas jentia ki don ki khot jungi ki don ki bri jungi
Pasal sorang bagi don ki beriu stay ki ala menteri kam. Ada pok kasih jengi pak kalau nak kempang ba belai. Kalau fi iban ban yo do usam jengi. Kam tam kini sahab beremboram baterai ni kam po MCL kam tam chief engineer kini kasihi. Rejisa kini penpai kau saya kasih gay. Ai ka tandar ni kau kasih. Hang nyimtep ada ini UBC nyimtep ni kau do ai ka tandar menteri kasih jengi. Tak kata apa pensau dia pensau si kasih kalau ba bersih habang ipa sia borok kam po jala jengi. Yo be bar jala. Dia kalau kini ba kalau kiki ka ba pedu musim kenya ki padok pasam jengi ki bodon ni kabor bodon ni kalat menteri hikam. Dan nomor ba PI nomor kasengi ka bam syonglikti kaseng patrai nak pos kapor ba ngajukuran nak pos kapor kiwi pat ki berupa hapawan kanu project den kong pan asai kam ajam sai kri jongi nomor PI lada pi lada kini company kin lada kiwan kubri sini siapa rajungi di banan ko sabab yang berkum jul lada company ka MCL laka ai tanda du kasih jongi ban train yakam teng ngi skam ban ngi iru ba sibun ki hasi ki samaju ni kami ajam ning ba ka di kaskim teng ada wan benabar kasih benabar ratri benabar bajala teng ki kasih jongi kami ajam kibabun bela pas kibla tibit qualified bela fit mentreh kami tekal hai kamu nu project kibabun ndila da pusi pi da PI pan bani kita kar takamut ba kasih jongi duk ke yakam mentreh habai ni beli company ma ni ka company adi ka project adi SSA or adi SSS project ya kan ini godon likely gitu ka kata kalau kowe hajan kia kowe kaspo ka sales bar kowe sa wes ka sales bahri boy kumjuru de habai kan buat sini dengan uang ba hajan kia lala menteri do beri kasih jengi kasih pada kowe gatang ihon begini seserong bala menteri jakam ni fosia bagi pai po ikasil pat umdan menteri balik menteri nomor kandika habai dia beli ke project tentang nan nakalang ka department du kamju ai tanda di berjungi di kata baik beru nabar habai kan buat chief jenderal uang ba ya kan ke project po ikas sales uang ba lapia ai kasi bubul mentang pikit 1 pikit 2 pikit 3 mangitip saya ba kena ju percaya mana ba kanika ikas sales district kanika package 1 pat sa west kali package 2 but jadi sepo ribai kali package 3 bakum tatap Jadi kata ngi ang ito kata package 1 package 2 package 3 bakum tatap dalam kasa ru kata ngim da interface kata kasyong jibil bet na po project na po ka ministry hi hangi pan ko pa sabi ba dadon ka do ru da pi project 1 na project 2 project 3 ru de ini UBC ni ko abi binyo ko si jogi ban training kam project hi ni bagani ka project kadi ka scheme transport central ba po ministry ben kalian ju pun sai ba habai di kadi ka bang pisa jogi ka project kalong ba lagi keluar tingka ambil di sepak keluar kadi di keluar mai kaniru omdi bakamta omdi tang sipoklur na salpoklur po iskasel ri kataru la pia lingbang niki lingbaki package wise ya si po kasel nakalang pisa jung timsar uang ba nakalang chief engineer uang ba ne po iskasel uang ba kani ka package kadi ka ya ka skill amang ba laipo sopoklur tanggal try ada sa laipo sopoklur ngangai skam ba kidon kido sam jungi balak ini kam ba laipo sopoklur kila betrai. Dah cuba kesel kin pak amtai ki pia lingbang ba ka wise package wise